paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakauso tamot langan to yan. An nadamday ta ginatang ko abado ma, nanginaday ta. Kay bagay ko mutlang. Bagay mo ata uso ka nga raw. Ay na, makantyawan man ni kumpare ng tingay. Na, apay, mapan mo ipasikat adaghaws. Ay katwa na, uso ko naman. Ayan nga matan ba nang? Dinait mo man ang t-shirt ko. Di nakpay igatangan nun iti barbaro. Pangala ako maitigatang ko, iti baro a t-shirt mo. Ay, mapisang tumanan dito akin kanigid akili-kili ti t-shirt. Ay kat daitak tumanan Na. Ay nagado a sinulid. Igatangan na kumamot iti baro a t-shirt. Na, ay mangted ka nga rod, iti igatang ko iti uso a t-shirt nga ibagbagam. Ah. Tama pa na kadagos gumatang. Nala, mangted ka. Ay, na, ni pare badong dajag sagsagawi siwa. Ay, 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 Day, anyamot day tasuot na. ay, asit gakman. Ay, aginayad ka rumwar. Ha? Kaamangan numaidugmam ka di taagdan. Pare badong. Nakita na magayang paray. Ay, kano nagpigsa ti sagawi si mo itay. Ang mayat ta t-shirt mo Ay, daytoy. Uso ti kasto ita paray. Oh, Daytoy ye kunada a crop top. crap ta. Hanging a t-shirt. Wun paray. Yay. Bagay ko niya. Nangina daytoy paray. Aya, ay, uso ayat ti kasta ita. Kitwun mate. Amam, sunod sa uso kami itan kanituyang kao. Pati nito yung mau. Sunod sa uso. Ay, kitwun Ay, ay. Nuad na kwartang paray. Mabalin ka nga agsunod sa usaw. Dayta t-shirt mo. Idinsapay mo dayta. Pisang nga ron ti akin kanigid akilikilinan. Ha? Dinait ni Banang. Makapakatawa ka mo't paray. O anya ti makunan. Bagay ko mo lang na ito'y crop top paray. Mare, nakitam ka din ni Pari Badong. Saan pa'y mat? Apay aya? Nakakrap top mo. Crop top ko na maray. Jay hangeng abadaw. Huwin nga rod, Mare. Na, apay ngay anak katawa ka. Ay, kasano, kadinamot bagay. Ay, jak pa'y nakita ka. Iso asa anak pa'y laang ang makakatawa ita. Sige maray. Sika pa'y laang tiag katawa. Ay madamdaman ton kanyak no makita. Na. Ay, apay ngagkat-katawa ka, mate. At Dagayam katawaak. asino matikat katawaam? Ni nanatuyang. Taapay. Ay na, no makita yu lang ni nanatuyang, ang katawa kayo takas kanyak. Basta siyak. Di mo't Pari Badong tikat katawaak. Nakakrap top ngamin. Ni tata ba daw? Nakakrop top? Ay, panunutak lang. Ang katawa ko. Anyan, di mapaspasama ka dagijay nga gasawa. Ay, makita yu lang ni nanatuyang ay na. Sigurado nga ang katawa kaya wakas kanyak. Nagrigat lakit din ayat ni Magna no kastoy anasip ngag. Ay, Marituyang. Sa dino ti papanam. ay mapanak dita tirsina ni Marikwanang, tamapanak man gumatang maray. Kunak numapan ka agpalpalama. Ay unay kamutan. Anya ti panagkitkitam kanyak. Por tagpalama account. Ay, kasano ajak ibaga nga agpalama ka. Kat naka-sunglasses ka, may. Gaputan naka sunglasses agpalpalamaan. Maluman, Maray. Awanan ti init. Saanan ang masapul nga ag-sunglasses ka? Ha? Di mo ammo ti usaw. Agtalna ka man. Ay, imbag numakitampay ti pagnaam. Ay, Jack, ikatunday to'y sunglasses ko. Taiso ti usaw. Di mo ammo ti uso niya. Ay,
Isumot lagayam aakat katawaan na kajay kaarubam. Di yu ammo ti usaw. Ay, nasaysaya at nga ron no agsarukod kan maray. Diretso kasla agpalpalamakan. Naa. Na, siyaksa mo tikat katawa, Marikwana. Na, Apay gamin ang nakakrap-tap ka. apay katawam, kit isugarot ti usaw. Makit-kita mo day taboksit mo, anak kal. Ay, di mo amaw, no anya ti awag da iti dayta. Abs, ti awag da iti dayta, Maray. Abs! Kano? Nagdakalat yan. Kasta ti bak, di mo na mo ti uso ita panawan. Ay, panawan ka malangay. Na. Ay, kabadong! Pumano ka muntan ka na Ay, ang sakitan ti tiyan ko iti kakakatawa. Nasaya at tanagawid kan ba daw? Si kaman laangan ti ibaon ko amapan gumatang di tatirsina ni Marikwanang. Apay ngay baon na ngay, sika kuman ah. Diya nga rod makita ti pagnaak. Apay di mo makita, apay bulsak ka. Ay, inka kidi gumatang Ay, kayat. Kinat katawanak ni Marikwanang, idilim mabasak ay tersina na. Kung namulano asino da jaba. Apay kumakinat katawaan na ka. Dahito ya, uso akrap tap kaw. Di daan mo ti uso da kita. Kanoray ni Maribanang, kinat katawaan nak itay nakita nak anak sunglasses di tarwar. Ignorantida dagita tataw to yan. Kawan, awan amuda iti usaw. Ay, nagkuyom lakit din ti panawin na aya. Nanatuyang, talaga nga ag-sunglasses kan? Ay, panawan nakman si ka. Adaywan na. Ikan ka lang mat iti sarukod mo. Tadanwak deta sa rukaw. Ah? Sa anak ngagpalpalaman niya, tapnoy kanak iti sa rukod kaw. Di nakrurudag. Dito'y tayan ti Tirsinak, Maray. Ay, kunak no ijay pay. Magnakapay basay. Di bunsamot makitan ti papanam. Anya saan? Kat apay nga rod ang mailablabus kan ngay. Ay, kwa, medyo nga rod nasip nga it. Apay rabiain. Ay, kasanaw, asaan anasip nga. Kat nakasanglas kamot nga ming kaawam mainay. May sakamot adi mo ammo ti usaw. Ay na, Maray. Amok no anya ti usaw. Anya ti panagkunkun am kanyak. Ignoranti la pirmain. Ay, gumatangak man kitday. At iti kwarta. Kita ang manday ta. Saan mo't akwarta day tayaw awat mau? Saan aya? Kano resibaw? Ay, aya. Awan samot nga min kwarta, Maray. Anya ngawan. Oh, adda kwartak nay. Diyan nakita resibo gayam tiyaw awat kaw. Ay, pasan-glasan-glas kanto ba nga may? Kita man to'y dinait mo at t-shirt ka. Ay, nay, napisang manan timakin kanawan akilikilyan na. Ay, di mo ko naan ada ita manin. Nangikabilak itayan iti sinulid. Ay, gumatang kamat iti baro at t-shirt ko na. Ay, kaslakan ni pari ba daw? Na, kayat mo akatawaan da ka dagiti makakitakan ka. Iti day ta kinadakkel ti tiyan mo. Agbibisin ka nga agkrap tap. Sungaron. Ket uray man no uso no saan abagay ken ka. Ipilit mo kit den. Apay nga ni pari ba daw? Ay, saan ka nga agbalin nga agraraman, inteng? Saan mo abagay ti agkrap tap tadakkel ti tiyan mo? Sanak man langan nga igatangan eh. Na papanamon nga'y. Ay, agpasugludak.
Nasakit tinakam ko unay. Na, agsakit tinakam mo, kat pudnumot adi mo bagay ti agkrap tap. Ay, jak unay makita to'y pagnaak nga agawid. Paray, sa dinuti papanam. Ay agawid ako na, Kapitan. Ah. Napanak laang gimatang iti si daun mikin ni Badungkaw. Idra sa daytan Ay, agyaban na, Kapitan, tada ka. Ay, kasano ang makitam ti pagnaam kat naka-sunglasses kami ngamin. Makiuso aklaang mo't, Kapitan. Ay, sana nasaya at ti makiusaw no agpaggadmat ti biyag mau. Kasta aya, Kapitan. Ay, ikatam nga minta sunglasses mo. Tapno makitam ti pagnaam. Ada istorya, kagawad. Bigbigat mat nga umay ka mag-istorya dito Tersina. Kat nagsapa kamot ngamin anang lukat. Anya aya dayta istorya Ay, kayat mo adinggan daytoy istorya. May papankan ni Nana Tuyang. Dandanin at nag-ijederas idikalman iti malam. Dandanin at nagkunam. Ay kasanaw. Imbag ko nam tanakita ni Kapitan na magmag na. Saan ka nung amin makita ni Nana Tuyang jay dalan? Ay, amu ko no apay. Aguray ka mat kagawad. Tadyak pa'y nalpas nag-istorya. Amu ko tituloy na. Gapo ta nakasanglas ni Marituyang. Unay kameten kagawad. Ituloy ko kunak. Apay nga inununa anak ngay. Kat naggapo nga min dito Tersinak ni Marituyang idikalman. Kinat katawaak pa'y nga raw ta nakasanglas nga oray awam mainay. Ay, kinatawa mo gayam. Uray siya, kinatkatawa mo today. Sunod sa uso da kano nga men kanikaba daw. Makapakatawa da niya kagawan. Nagkumik da. Na, Tapno saan ka agumurgura kanyak? anya da ito'y nakasupot ngayaw awat mau. Ay katlo ka tam. Ay, t-shirt mo! Uy! Ipadas mo nuumanay kan ka. Bitin mo't a t-shirt. Ay. Kas iti apalam a t-shirt ni Pari Badong. Crop top ako nada. Ay, umanay nga ta kanya. Ingka ipadas Tano saan nga umanay, inak ipasukat ijay naggatanga. Ay, anyat makunam kagawad. Dayta baro a t-shirt mo, Kapitan. Win! Ginatang ni iba ng ijay ilay. Ken saan nga ukay-ukay daytaw. Ay, makakatawa ka talaga, Kapitan. Lap-lap dam tupay. Makakatawa akmat ngamin di talangam, Kapitan. Ay, kaya't mo asawan bagay ko ti agkraptap. Ay, sukatam dayta, Kapitan. Na! Kat saan kan nga agbado iti kasta? No saan mo akaya ti makatawaan? Nay, paro day ta t-shirt mo ita, pare. Kagat-gatang ko naman. Bagay king ka. Ngam saan akraptap daytoy. Saan nga raw ang bagay king ka, pare? Ay, timaraki akparay. Saan mo ta? Na Adayulat ta na tartaraki ang itisi ka. Ay, agtal na kamamit. Ay, wun! Ayan tayo crop top mau. Nilangin tuyang ka, timangusar. Takat katawaan dak, Mike, pare. Ay, saan ka akin at katawaan Nagitidad dumatin ang katkatawakan ka. Kunak ano basta usaw, kit bagay ka. Saan mo't gayam? Kiwin. Oray no ordinary at t-shirt. Basta bagay. Ayos! Kahit kasanunday to'y crop top mo dito, iba daw. Ay, di tanan, bayamon, di ta igit. Sapay nagngina ti pinanggatang ko dita. Jak nga rod bagay. Kit sigangay, dahito sanglas mo ako nam. Ribo, ti presyo na. Adalang mo't anak kaparabaw, di talamisaan. Bay amlat ta ka di dita. Usarag taw no adda inay. Kung na masunod ka sa uso, sa pain ramraman nakpay. Ay, mangkita aklaangan iti uso ama ibagay kanyak. Narigat gayam ti makatkatawan.
Itam lang nga napanunag. Nalpas da ko na kinatkatawan. Ibagam ang nga ibabawi da jay panangkat katawa da ka. Ay nanatoyang. Uray no uso no saan mo abagay. Awan metlat Serbina. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molang. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa di naman ang tipapanan, nakarubwat ka, Mike. Mapanak gumatang iti kanen ti pusa ken asaw. Kinunak to mga isardeng monte agtarakan iti pusa. Kada asaw, nga nagtangkam mo ti ulam. Isulat ti paggasgastusa man. Isu dati ayan ti ragsak ko ba daw? Isu adinak kumakunkontraan. Kasla saan na balay ti tao ti balay ta. Balay samot ti pusa, kada asaw. Kasla isudan ati panakaanak ta. Tawan ke ngarud anak ta. Apa di ka mabanbannog amang tartarakan kada kuhada. Sa anak to amabannog ba daw? Ay, makamu ka man langan. Basta di nakiramraman nga agtarakan kada kita atarakan mo. Kag saan kamot nga iramraman? Oray tigat-gatang ko iti kanenda. Kat sa anak mo't adumaw dawat ken ka. Isu ngarud nga ikarkarigatak ti makitang tangdan. Tapno laeng adda maigatang ko iti kasapulan da. Adamanen pa umay abagyo, Ay, Enteng. uwan nga ron. Iso akasapulan ti panagalip ta. Ammo mat siguro dagiti bumarangay ti araramiden da. Ay, uwan ba't ba nang? Amudan asaganaan ti pa umay abagyaw. Amuda apalaggaan ti balay da. Ken adumad dagiti mangburburasan kadagiti mabalinan aburasan amula da. Ta sayang ba't no mabagyaw. When ket agan-anad kayo mat nga opisyal ti barangay. Ammo kada kayo ti kang Ronana mangkita iti pagsayaatan dagiti bumarangay. Ay, uwan ba nang? Gaputa day ta ti pagrebengan may. Badaw, manganta masapa. Amangan numaawan inton madamdama ti kuryentay. Tapa umay ke ngaruden ti bagyaw. Wala nga ro din aggaukan. Ay, mabiit man laeng tarumwarak. Itay pa'y nga damang mangag ko nga uni ti kuting di tarwar. May bayamaon, mga takidain. Kaasi damod, nang runak at adda pa umay abagyaw. Amangan no adda manen nagibulang iti kuting di taasidag. Ay, talagang awan konsensya dagita nga gibulbulang iti kuting. Saan dala ko man nga tartaraken, no saan damot akabailan nga asikaswan ti anak dagiti taraken da. Ay, salbag dagita nga gibulbulang iti pusa. Agasang may dagita atalo ako tingay aywana. Kitaem na ibadaw, nagpipintas ako ting. Saan nga ta masayangan, jay nangibulang dito. Ay natuyang nagadun ti pusam. Anya nga rod nga iti kayat mo nga aramidag. Jak lakit di makaturog amang dengdengag iti sangit dagitoy ako ting nubaybaya. Ay, diyak amuking ka. Mapagkaki di aggaon tamangantan. Ay, mabiit lang tapaggatasag pa'y dagitoy ako ting, ta sigurado ang mabisindan. Anya, uno na umpay apakanin dagita, ngamdata. Sana bali ta saan ta pa'y mo't amabisin, tanangan tamot itay aldaw. Dagitoy ako ting, jak amaw no anya nga oras anaudi ananganda. Anya. Nalpas matlaangan ti bagyaw, Enteng. Ay, uwan nga ron. Ay, nga ano ti dinadaal na pagtaangan ken mula. Napigsa nga min ti angin. Ay, when nga rod ay kaasi mo't dagiti nadadaulan.
Isungarod. Ala, ay agrobwata ko ta mapanak iti barangay hall. Sigurado nga ado ti maaramid ita. Ala, ket agan-annad ka, inteng. Naimbagag sa payo, Kapitan Enteng. Ay, da kayo mo't gayam, Dunya Maxima. Nakaumayak. Takayat ko nga agita diti donasyon. Sige, idisuyon day ta nakakarton nga awit yo. Oh, Dunya Maxima. Dilata ken noodles na kita, Kapitan. Ken agita dakpay iti cash. Para kadagiti kabaranggayan tayo anasalanta ti Bagyo. Agyaman naklauna iti kinaman nagtulong yo, Dunya Maxima. Awan na nyaman na, Kapitan. Pagkaragsagak ti tumulong kadagiti kabaranggayan ana apektaran ti Bagyo. Mangnamnama kayo adumanon dagitoy kadagiti naapektaran iti Bagyo, Dunya Maxima. Ada pa nagtalagkukan ka, Kapitan. Ket amok, adumanon dagita. Naggapuan ka de dagiti inwarwaras na Kapitan Adilata, noodles ken cash kadagiti naapiktaran iti Bagyaw. Naggapo kan ni Doña Maxima. Talaga ama nagtulong dayjay adonya. Wen, Maray. At damot ngamin amin dagiti anak na ija abroad. Isungag may sa ijibalayda. Wen, kasmutlaken ka Ay, narigat yung may sa maray. No, pay mat asaan nga alaan dagiti anak na ija abroad. Ang mga no saan namot akayat Ang mga no kayat na tiagnaad dito'y Pilipinas. Sa bagay mo't kit di Ken may mayat no agnaad ditoy. Tama iparabor na pay dagiti blessings na kadagiti kabaranggayan. Nakaluto magaya man ni Tuyang. Muna ako namangan. Nakita ka makumikom ka dagiti pusa na. Nakita kapadpadidyan na dagiti kamampun na lang ako teng. Mga dakidain, sumarunto na mangan. Ay na, nagbanglo to'y karne alinuto na Nangibaga akanum dayta. Apay, sana masida da ito aya. Sidain ti aso ken pusa dayta. Ay, unay kan. Anya nga nga ti sidain ta. Apay, adda inted mo nga igatang iti masida. Gaputawan inted kon saan ako namangan. Kay makitangdan kamut tapno adda igatang mo iti sidaem. Nagswerte mo tinda kita pusa. Kada asaw, tanaimas ti pakpakan mo kada kwada. Italaeng ama kasidada iti naimas. Ita agawan pay ida. Ay, unay yun Tuyang. Napatpatag sa amot tinda iti tarakan mo. Ngam iti siyak nga asawa. Kaasimot dagitoy akuteng. Awan inada amang papudot kadakwada. Iso akas lamalamlaminda. Irwar kumankit dito'y kulungan da. Mapan ko ipapudot ida iti kainitan. Tapno mainitan damo. Sigamat ti malabasak dito'y Toyang. Apay dagita akuteng. Apay nga inruar mo ida. Kwa nga men, Doña Maxima, napidot ko dagitoy akuting nga imbeleng da. Masyanak, iso nga inampun ko ida. Ipainit ko ida, takas lamalamlamin da. No kasta, pet lover ka? Kaslakastan Doña Maxima. Uray syakmat, pet lover ak. Ada talo nga asok. Imbagken ka Doña Maxima, tasan mo a problema ti ipakan mo kadakwada. Syakit ag problema akno kwa. Iso nga reklamo ni badungkaw. Aglalo no kastoy nga addamanen baro nga ampun kaw. Apay, manuayat itarakan mo. Talo laeng ti asok. Ngam ti pusa, sangapulo da aminen. Sa ita, addamanen talo nga ampun kaw. Tangay na singpat ka iti animal. Ikan ka iti igatang mo iti taraunda. Agpaisaw Doña Maxima. Sanak nga gululbod. Babit lang awatam to'y 5,000. Para kanen ti pusa kinasum dayta. Ay na, agyaman na klaunay Doña Maxima.
Nasingpet kayo talaga. Kun agdinamag ti kinaman nagtulong yaw. Gaputa amok mo, tirigat ti adu, ti taraken na. Adda pa panak ita ba daw? Isu asikapay lang ti agpakan kadagiti aso ken pusa, ah. Pagan anok nga apakanan dagita atarakan. Napatpatagpay king ka dagita tarakan mau. Ngam iti siya nga asawam. Tangdanan ka amang pakan kadakwada. Ah, hagpaisaw? Wen, naluto kun ti kanenda. Nakaluban ijay lamisaan. Laokam tulaengan iti innapaw. Ay kit sige ang haron. Basta saan mo liplipatan ti tangdan ko Awan ka dito yung luto masidak. Si kantumeten ati agluto iti sidam. Adto'y titangdan mo amang pakan kadagiti asaw ken pusa. Kumatakak man iti tuyo maray. Nay, itapan pa'y asika ti umay gumatang iti si daon yaw. Apay, awan ni Marituyang. Awan, at na panan na. Imbag pa'y kay dagiti tarakan na. Tamailutwan na iti si dada. Hangam siya nga asawa na. Di nagpay mailutwan iti si dain. Makaamuak ka nun nga agluto iti kanag. Talaga abilibak mo't iti kinaanos ni Marituyang kadagiti taraken na. Umadon ti tarakan na maray. Takasanaw, pidutin na mo amin nga ibalang da apusa. No asino mo't nga mindagita naglaing nga gibulang iti pusa. Mas dawak nga raw. Agtarakenda, sa daibal lang, ti anak ti tarakenda. Responsabli da launay, maray. No saan da ko maamanusan, di saan da nga agtartarakan. Ngarud Oh, adtuyan tikat gatangem atuyaw. Aguray kayaw! Salpag kayo, mate. Ay, punag manlaidan na pakanan. Tapno sumardeng dan amyaw-amyaw. Saan na balay? Nalutom ni Tuyang ti kananda. Laukak lakanon iti innapaw. Ay, lukatak ti nakaluban na si Dada iti lamisaan. Dalem mo ti manok day tay. Ay. Naimimas pa'y kitin ti si Dada dagiti pusa. Ngam iti siya. Ay, mukod ti haramiday. Jay tuyaw ti ipasidak kadakwada. Katsyak ti agsida iti dalem ti manaw. Naglaing kitin dagiti pusa. No'y suda ti agsida iti naimas. Pinakan mo ka di dagiti taraken ta. Way, Apay ngay akasla saan damot anangan. Miyaw damot amyaw. rawit mo dagita apusan. Kasla saan da, mabsaw. Nagrarawid da, nga mawan mo pakinabang da. Anya nga awan pakinabang alablabi daw. Si kaman nga raw ti agtiliw iti utot kas kada ulag nga umasidag dito'y balay ta. Anya, Dahit ti serbi ti pusa ba daw. Iso asaan mo nga ibaga nga awan pakinabang da. Nakaumay kayo mat, Doña Maxima. Anya ka di ti maipaay ko kada kayaw. Imayag, tada kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Alalaan da ko dagiti anak ko ijay abroad. Kat parikot ko dagiti asok no sa dino ti pangipaiwanak kadakwada. Anya ti kayat yu asawan, Doña Maxima. Gaputaan mo kapet lover ka. Sika ko man ti pangipabantayak ka dagiti asok. Saan ka madanagan? Pauitan ka iti binulan para iti kananda. Kanan matan dagiti taraken mo. Kan saan laday ta? Ada pa'y sweldo. Ay katuan Doña Maxima, nagmayaten ngay. No kasta, itulod ko nga rudan ditoy inton bigat dagiti talo nga asok. Wan, Doña Maxima. nagampun ka manen iti asaw. At datangdan kaw amang ampun kadagita. Saanen amasapol amakitang danak, gaputapaw itanak ni Doña Maxima, iti igatang ko iti kanenda. Anya, Nagswerte ak badaw. Addan mang taod iti para kanenda giti taraken kaw. sigurado ka pauitan na? Inted nanto pa yun ti sweldok iti 2 bulan. Kastamot ti budget dagiti taraken ko iti 2 bulan. Isu nga adu ti kwarta kita ba daw? Sana kon amapan makitangdan.
Asikaswak ta kanon anaimbag dagiti taraken ka. Napananman nga tan ni Tuya. Sa pay brownout might. Ay magsindiak latan iti kandila. Ta mga anak. Alas 6 ni tirabi. Hindi pa simang pa ni Tuya. Ay, mga anak iday. Kalpasan na, maturog akon. Makaamumot ni Tuyang itibiyag na. Ay, salpag dagitan nga aso. Taul dalaki din na taul. Disturbo iti turog. Bisa naala ko titurog ka. Ay rumuwarak man. Tamapan ko langit pang-uray. Ha? Kaya nagasukmit din iti kusina. Ha? Nalipata gamit ni Dapti Kandila. Maurura man ti kusina may. Ay sumilagay mataul-taul lagi ti asaw. Ay darasi ka sa buwagan iti danom. Ti maurura makusina may. Ay unay kan ba daong dandani kan na uram. Ay wan nga ro Tuyang. No saan nagapu ka nagiti tarakin mo nga asaw? Saan nagkumana ka rin? Oh, makitam itan ti patag dagiti taraken ka. Ay wan Tuyang. Jak idan ranggasan. Kin ipatag kumit idan. Akas iti panangipatag mo kadakwada. Ay, tatabadong. Napudno agayam ti aso. Isu arumbang at ratwam itinasayaat. Kan dagiti aminan atarakan ni nanatoya. Ala sigay. Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay da, ay, nagadumanan da ito'y pagsangwan ta nga armusar maray. Ay, amukat nga ado ti makmakan dito'y balayaw. Iso nga idinagriingak itay, imbaya ko na dagos ditaw. Ay, when amaray. Adda pa'y hotdog, ham. Oh, day tati pagpalaman ka. No kayat mo matiin na po'y, adda tay ingkirog ko dita. With longganisa kan tinapa. Ay, nagemasan. Ay, katwen total. Awan mo't ni Enteng, taada seminar da kadagiti kakadwa na akapitan. Di sikanti kadwak manan nga agar mo, sar. Ay, uray siyak. Awan ni badungkaw. Sakit awan pa'y imbati na akwarta, tapno adda kumamot igatang ko iti kanal. Napananaya ni pari ba daw? Napanigay Pangasinan, maray. Inawis tay kabagyan na ijay, tatumulong ka nung nga agkarpintiraw. Saan na balay? Tatrabaho mo't gayam tinapanan na ijay. Una, ngam awan mo't kwarta nga imbati na. Iso ada ito, imayak manin a makiarmusarken ka. Taawan mo kapi ken tinapay ijay balay. Awan pa'y asukar ken aminan. Ala, agar mo sartan maray. Agkapeta, bayat anapudot pa'y day takape. Ay! Wan maray! Ay! Yahoo! Adda ka, Marimilyang! Marimilyang! Adda at dito likod ang tibalay, maray! Nay! Nagadugayam ti mulam maray! Sari-saray! Adda tarong, kamatis, sigarilyas ken manay, sitaw, bataw,
nagpatanay na ay nagadaw. Ayun maray. Nagkagat kan nga mula. Day tater aramidak iti inaldaw. Agmula tapno adda pangalak iti natang asidaag. Una, ay marimilyang, ang mga nuadda manin kilaban mo dita. Umayak manin makipangaldaw. Jak pa'y nangaldaw. Di ka pa'y nangaldaw. Apay ngay. Dito'y kansamutan amang mangan iti aldaw. Manon nga aldaw akasta ka Awan nga min ni badong kumaray. Sakit awan imbati na nga igatang ko iti kanag. Kas ita, mabisbisi na kaun. Sa bagay, oray siya, jak pa'y nangaldaw. Ala, mapantay jay kusina, taintamangan. Wow! Naghimasan ti si Damaray. Pinakpag kunadda pa'y laok na karnay. Wen maray, adamot nat da akarne, ijay impauragam Wala niya. At dagayam tarakan mo ababaw. Ay, ada pa'y nabati nga inom apad padakkelak. Pauragak tumanan intun dadakkeldan. Alang arudin maray. Mangantan tanay, mabisi na ka. Nawon maray. Ay sige, agam mabitlaan, tairuwar ko tay buko Diyos di taref. Ay na nagmayapan maray. At dapay inumunta abo ko, Jaws. Ay na. Naggasata ka talaga. Tadakaskan ka, friend ka. Ay! Ne, adda ka manen nanatuyang. Umay ka manen makipangan. Kanayon mo tinakasta. Katwan, imbagkan ka ta nakitak anagado ti bagas yaw. Talon sa akaba na bagas di nakitak ijay kusina yu idi kalman. Kat, anya ko mano talo akaban di bagas me. Iso nga raw nga umayak manen makipangan, taado jay bagas yaw. Ay ladingitak nana, ngam nalpas kamen anangan. Ala ka din mian, pakanin na kaun sa nabalay, taado mo't ti bagas yaw. Ay awanan, timakan, naibusan. Na, di mo ka di malagay, tay kunada. Ano adda agkid daw iti taraon mo? Ikam, no mabisain, pakanin. Anya? Ay, yagyaman akmian, nabsugak, nagadutikinan kaw. Wen nga rod nana, awan bain mo. Inibus mo amin asidaan anatda, idinto tanaga daw. Sidaan mi pa'y kumainton sumaruno apan nangan. Agluto kan tumanin. Ay kat kapilitan takasano kat inibus mo met. Rawot ka talaga. Ay, unay kan aya. Di ka di maragsakan tanabsugat. Mala, isimpamon tinanganak ta innakaun. Inawam mo natin nanganak. Anya? Ay awan babain mo talaga, anya nanatuyang. Sikat timanginaw di tananganam. Si kakidimot. Pag inawam ki din ti bakay takas kanya. Sikan ati aginaw ta sikat ti ubayng. Sige, nga maudin da ito'y amangan ka dito'y balay mi Puskul rupa bakbaketan. Good morning, Maribanang. Umayak man makiarmusal. Adda ka manan marituyang. Talaga akanayo namatan ti umay. Umayak nga rod makiarmusar, tapno adda kadwam nga agarmusar, tawan ka nga rod ni Kapitan. Ay, awanan ipakan kuken ka. Sa anak ang nagluto. Uray kapilaeng ti pasangom kanyak, Maray. Awan nga rod. Kano nakita kijay kusina yu akumplito ti abastaw. Nagado ti kapay asukar, at dapay tinapay mo, ken adupay ti karga ti repyaw. Uray pay. Alakit din. Ingkan, tarumwarak matan. Mapanak ijay teresena ni Marikwanang. Ingka ka di gumatang iti pagarmusaran ta. Ay, puskul pa ka atalagaan niya, Mare. Ay, unay kan, ay na Maray. Kaslasan tangag kumaray. Pudno, agkumarita. Ngam di na kayat asawan, apakpakanen kalatan. Unay kan aya Maray. Kasya na kaday.
Imbagkan ka, taado ti makmakan dito'y kusina yaw. Ngamsyak ngay, awan apulaws. Nakasanaw, awan mo ni Ay, gas-gas daytan arason mo, Maray. Ah, Tapno agnakam ka, ingkamanggad. unay kan maray. Ha, ala, ingkan, tarumwarak matan. Agtrabaho ka, tapno adda ka na. Ay gumatangak man iti maysa nga itlog, kan maysa a noodles, mare, ta nalakala nga iluto. Day tala ang tigatangam, wen mare, ta sisyak laang mattimanghan. Ay may mayat gayam ti agmay maysa, ta agluto ka no kayat mo. Katwan Kasi ta, mga naklaang iti noodles, mayatan. Ang no adda ni Inteng ay na masapol nga agluto Ay, wan Ay ngam no maminsan, apalan kayong mat ka ni Marituyang. Taadda kapungan yaw. Nang runa no, nalamag ti rabi Ay kat wan Kan, adda makasarsarita yaw. Ang ngam siyak, awan. Ken no nasakit ti bagbagek, adda magmasahi kanyak. Win nga rod, idinto ta siya kat awan. Ay, anya ngay nga rod kat awan asawam. Tatalaga siguro akas tamlatan, Maray. Ti single forever. Ay, win nga rod, Maray. Alang nga rudan, mudto yan ta noodles kan itlog agat gatangag, tain na kon. Ay, uwan, Maray. Mabit laang taikan ka. Agyaman ak dito'y merienda Violet. Sige laang, nana. Ngam, inibos mo matan ti tinapay anak ka daw. Sapay naimas na tinapay. Gumatang kan tumanin. Agmay maysa kangum nagado ti tinapay mo. Wana, tanudad dumagas ni Kwarog dito'y laundry shop ko katag merienda. Aya, kahit okay lang kan ka nga umay makimirmerienda dito'y ni Kwaraw. Anya ko matidakas na ngay ka close friend kami. Ay, kasta. Nukunak ngay nga ag close friend tamad. Tapno kanayo nak nga umay dito'y nga ag merienda. Mabalin na tamot anana. Ngam no umay kanto man nagbirinda ditoy. Naskan nga damot isang pot mo at tinapay Daytay kaimasa na tinapay. Apay ngay. Tani Kwaraw, kanayo na gumatang iti tinapay merindaan may. Saan la asyak teggas-gastos? Gumatang pa'y ani Kwarog iti kape kan soft drinks. Dila mabalain nga umayaklat ta makimerienda. Sana mabalin anana. Agmerienda ka, ije balayaw. Pinagbigyan ka laang ita. Ha? Pudno gayam tay damag ko. Aday tala makipangpangan iti kakaarubam ti aramidam. Ha? Ay wala na. Awan ka no babain mo makipangpangan latan iti kakaarubam. Violet, nakita ko matanagga po dito'y laundry shop mo ni Nana Tuyang. Ay wan, mian. Imay na kimerienda. Ngamnay, inimbus na amin at tinapay ka. Sapay nagaduday jay. Apay nga minadi mo inanawa. Timmalikodak labasit. Ngam inibus na mutan. Nagbiay. Amum ka di a pinabainak ni Nana Tuyang. Agasem, gaputa pinakan ko iti na minsan, kanayunan na mutan ti umay makipangan. Uray dito'y ayan ko, mian. Iso medyo masuruna. Imbagakkan ko na asanin nga umay ija balay ang makipangan. Ngamin, saan akasali iti budget me? Katuan Makamumot na iti panagbiag na. Iso man. Di manggod ko ma. Tapno ada igatang na iti kanan na. Sadot matita, iso abay am nga agbisin. Ala ikaw tayo impalaundrik nga ulas. Aywan, adda dita, nakasaganan. Bit-bit am tulat ta. Yahaw! Marimilyang! Yahaw! Umayak man! Ay, awanak maray. Ada na panak. Na, awang ka na. Agsasao ka mo, Maray! Ayan, Mau! Napanak hindi palingkay. Agawid kan. Na,
Amo kaun, adda di talikodan ti balay da. Hey! Nalabit nga agpurpuros manen iti tarong na. Aw! Kunakun kag! Adda ka di tilikodan ti balayo, maray. Apay nga da ka manan. Wen ata mabisinak, maray. Kat amok nga ado ti taraon mo. Ken amok nga inlakaman nak edi nagluto ka para iti pangal daw. Anya, Iso nga intamanganon, maray. Tamabisinak kaun. nagpuskol mo't at talaga ti rupam anya, maray. Apay, ada intad mo akwarta nga igatang ko iti kanam. Tano mabisin ka kat umay kalatan mangan dito. Unay ka na ya, maray. Nagadulang nga rudin tinateng mo asidaan tayo. Malaki dain, intamanganon, maray, tamabisinak Ay, kaun. saan ka kasali iti budget? Agawid kakit din. Tadi ka mang singay iti trabaho. Nagimot ka mutin, maray. Mura niya pa iti ibagbagam. Saan ka pa kanon? Kanday to'y ti ibagakken ka. Nga anya, maray. Awan babain mo. Kan nagpuskol taropam. Ha? Kanday to'y pa'y ti ibagak. Importante launay. Kat isaksak mo di ta panunot mo. No adda panunot mo. Ha? Danggam anaim bagmaray. Manggad ka tapno saan ka nga agbisen. Tadi ka kat makipangpanganlatan ka dagiti kakaarobam. Nawatam, Ha? saan ka kasali iti budget may? Imbag ko man amom ti tumulong iti trabaho, ngam saan mo't nga round. Taday talabapan ag CCM iti pakipanganam ti amom nga aramiday. Naa. Apay nga agsangsangit ka nga imbay dito tersinak, maray. Naa. Umay ka ka di makipangan, tamabisin ka. Ay, saan ka pa kanan, maray? Awan makan nga itid ko kan ka. Naglalay nga mon nga, itasyakit din ti mangpakpakan kan ka. Ha? Unaw, agsangsangit ka kaday, gapo ta pinabainan nakaapirme di Mari Milyang. Lastog kidi aday yamil yang. Naa, apay ako na malastaw. Una, tako na mela no asino nga agsasaon. Pinabainan na ka, ngamen, kanayunom ti makipangan ni Jibalayda. Katimaday, ibusam amin asidaan nga oray amom asan payanangan ni Mari Milyang. Ha? Ay, Imbaga amin kanyak dayta ni Mari Milyang. Kan uray dagiti daddo maakakaarubam. Imbaga da kanyak ti kasta nga aramid mo. Ay, kwa. Ay, dayta lamapan makipangpangan kadakwada ti aramidam. Kasanaw katawan mo nga rod ka nagmaray. Tawan mo trabaho. Ti kunamkit day, sadut ka nga trabaho. Naglawaan di paraangan kan sikigan, kas kadali ko dan ti balayo amulaam itinatang. Ngam di mo mataramidan. Awan mo nga rod imulak. Ay, nagrabaw tarasun mau. Mala, ingkan maray, taawan itad ko kan kaamakan. Pulos, adi ka ikan, itimakan. Sige, pautangan ka iti pagpuunam nga aglako, marituyan. Ay, agyaman akmaray. Si kalaang tagpautang kanyak. Amin anang ibagaak kat di da kayat tagpautang. Gapo, taawan pa nagtalatdakan ka. Tasadot kamot ngamin nga agtrabaho. Aday tala makipangpangan kadagiti kakaaruban ti aramidam. Ay, maray. Ala, pautangan ka. Kat aglako ka, iti mabalin mo nga ilako. Iti kasta, adda igatang mo iti kanam. Tadi kakat makipangpanganlatan kadagiti kakaaruban. Anya nga glakaw. Inakit itayaday ti impuutang ni Maribana nga pagpunak kuma. Sigurado mga baka. Oh, di umado ti kwarta. Ay! Masirib ka talaga, tuyang.
Naibusan ti kwartak nga inutang ko kin ni Maribana nga pagpuunak ko mga glakaw. Ayawan ay kasano itangay. Kunak laki din no mga bakak ngam saan magayam. Marituyan! Ha? Maribanang? Ada ka ditoy? Adalan na pan ko kinita di tabanger. Ang nakita ka nga adda ditoy. Ay, Sangsangit ka, mate. Ay, maray. Insugal mo dya impautang ko ken kakat naabak ka. Ay, kamar. Ay, salbag ka abak-bakatan. Kakaasyan ka. Iso a pinautangan ka iti pagpuunang aglako. Tapno di ka agbisain. Ang inmay mo insugal. Ay, ikwa. Ay, pangasim ka di, amaray. Di mun pabayadan tanabak matitisugal. Ay, unay ka nabakbakatan. Pues, kasto laro ti aramidakan ka. Barang agnakam kan. Ayan na, ikaw. Imbaot mamutin kanyak ipayong mo, maray. Ayan na. Gusto ko, nuton, maray. Ayan na, ikaw. Di may malabain dito, ya. Ay, Ayan na. awan manak nakamaw abak-bakatan. Ay, nanatoyang. Kinaasyan na kalangarudan ni Nanabanang. Ngam, sinayang mo. Anya nga ita, nakaraman kan kwa na. Ala, sigay. Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag. What I really like about this episode is that it takes such a small and almost ridiculous situation, someone wearing a trendy cropped shirt and oversized sunglasses, and turns it into something surprisingly human and emotional. On the surface, this looks like pure comedy. You have people laughing, teasing, reacting to a strange outfit, and making jokes about whether the look actually suits him. But underneath that humor, this is really a story about insecurity, pride, and the painful feeling of wanting to be admired but ending up being laughed at instead. That is such a relatable emotional setup, and it's exactly why this episode works so well. At the beginning, the whole thing feels playful. He is excited about the outfit. He believes he is following the trend. He thinks the cropped shirt, or tap, as they joke about it, is stylish and modern, and he wants people to see him that way. There's even that energy of someone convincing himself that expensive or trendy automatically means good looking. And honestly, that is something a lot of people can relate to. Sometimes we do not buy something because it suits us, we buy it because we want to feel current, admired, or included. This episode captures that insecurity in a funny but sharp way. Then the teasing starts, and that is where the emotional truth begins to show. The laughter is not just random comedy. It hits him because he genuinely wants to be taken seriously. He is not dressing up only to be silly. He really wants people to see him differently. So when the reactions come in, when friends, neighbors, and even the people close to him start laughing, it becomes more than just a joke about clothes. It becomes a wound to his ego. You can hear how badly he wants validation, and how deeply he feels the embarrassment when that validation does not come. What makes this especially effective as a style story is that the comedy never feels too far away from real life. This is exactly the kind of thing that happens in small communities and close relationships. Someone tries something new, someone else laughs, then the person who gets laughed at becomes defensive. Suddenly, a tiny fashion choice becomes a whole emotional issue. That is classic community drama. The problem is small, but the feelings are big. And because the feelings are real, the audience stays invested even while laughing. I also think the sunglasses detail is brilliant because it adds another layer to the story. He's not just trying to look fashionable, he's also hiding behind the look. The sunglasses become part of that image he wants to project, but at the same time they also create practical problems.
People point out that he cannot even see properly, that the fashion is becoming an obstacle instead of a strength. That is such a smart metaphor without trying too hard to be one. Sometimes the things we use to make ourselves look better are the same things that stop us from seeing ourselves clearly. And then we get to the relationship angle, which is where this episode really becomes for me. The teasing from others is one thing, but when the laughter comes from someone close, especially a spouse or someone emotionally important, it lands differently. That kind of embarrassment cuts deeper because love is where we most want acceptance. We can survive strangers laughing at us, but when the person closest to us laughs even lightly, it can expose all kinds of hidden insecurity. And I think the script understands that very well. It shows how small teasing inside a relationship can become painful when one side is already fragile. That is why this episode is more than just a man wearing the wrong shirt. It is about the gap between how we see ourselves and how others see us. He sees himself as stylish, modern, maybe even admirable, but the community sees something awkward and funny. That gap is painful because it forces him to confront the truth that effort alone does not always create dignity. Sometimes trying too hard has the opposite effect, and that is such a human lesson. We all want to be recognized. We all want to feel like we still have it, but not every trend belongs to every person, and sometimes the hardest thing is accepting that with grace. I really like the way the script lets him resist that lesson at first. He does not immediately admit that the outfit looks ridiculous. He argues, he insists it is trendy. He complains that people do not understand fashion. He keeps trying to defend the choice instead of just laughing at himself. And that is what makes the character feel real. Most people do not gracefully accept embarrassment in the moment. They double down. They protect themselves with pride. That reaction makes him both funny and sympathetic. We laugh at him, but we also understand him. What also stands out is how the story doesn't become cruel. That is important. The episode teases him, yes, but it never fully turns him into a worthless character. There is still warmth in the way people talk around him. The criticism carries that familiar energy, half mockery, half concern. People are laughing, but they are also basically telling him the truth. Not every trend is meant for everybody, and trying to force what does not suit you only creates more humiliation. Underneath the jokes, there is guidance. Underneath the laughter, there is care. That's what gives this story heart. And that is where I think the relationship side becomes strongest. In a marriage or close emotional bond, one of the hardest things is finding the balance between honesty and gentleness. If you say nothing, your partner may continue looking foolish. If you say too much, you wound their pride. This episode plays with that exact tension. The teasing may sting, but it also pushes him towards self-awareness. The emotional question becomes, can he hear the truth without feeling unloved? And can the people around him tell the truth without making him feel completely small? That is a very real relationship problem, just wrapped in comedy. Another thing I appreciate is that the lesson of the episode is actually pretty mature. It's not don't try new things. It's not fashion is bad. It's something much wiser. Just because something is trendy does not mean it belongs on you. Style is not about copying whatever is current. It is about what genuinely fits you. And if you force an image that does not align with who you are, people will sense it immediately. That final reflection that even if something is popular, it has no value if it does not suit you, is such a strong ending because it applies far beyond clothes. It applies to behavior, image, pride, and even relationships. In fact, I think that is why this episode leaves more of an emotional impression than people might expect. It starts with visual humor, but it ends with a quiet lesson about authenticity. Be yourself, but not in a lazy way. Be yourself in a truthful way. Know your limits, know your strengths, know what fits you. Stop trying so hard to impress others that you lose your sense of proportion. That is a valuable message, especially in a world where people constantly chase trends, approval, and attention. And the fact that this message comes through a light, funny barangay-style drama makes it even more effective. I also think there is something touching in how badly he wants to be seen differently. Under the jokes, you can hear the longing. He wants to feel attractive. He wants to feel modern. He wants to feel that he still matters in the eyes of other people. That longing is never fully mocked by the script. Instead, the comedy comes from the mismatch between the desire and the execution. And that distinction matters. The story is not laughing at the desire to feel good about yourself. It is laughing at the specific, awkward way he goes about it. That makes the episode kinder and more emotionally intelligent than it first appears. If I were reacting to this as a YouTube viewer, I'd say this is one of those episodes that proves why stories are so memorable. They can take something tiny, a shirt, a pair of sunglasses, a little teasing, and turn it into a reflection on pride, love, and self-image. That is not easy to do. A lot of comedies stay shallow, but this one knows how to use humor to expose emotional truth. It lets us laugh, then quietly reminds us that the need for acceptance is something almost everyone understands.
So overall, my reaction is this. This episode is funny on the outside, but soft and human underneath. It's about a man who wants to feel stylish and admired, only to face ridicule when the image does not suit him. But instead of ending in pure embarrassment, the story lands on a meaningful truth. No matter how popular something is, it is worthless if it does not fit who you are. And in the context of love and relationships, that message becomes even deeper, because the people closest to us should not just flatter our illusions, they should help us return to ourselves. That's what gives this little comedy its emotional power. It's not just about fashion. It's about dignity, acceptance, and learning to stop performing for the world.